Jeste li u zadnje vrijeme pomislili da odete u šumu? Pod pojmom šuma ne mislimo na određene povijesne i političke okolnosti, već na odmor od tehnološki opterećene svakodnevice. Umjetnik, animator i ilustrator Zdenko Bašić nudi nam uspomene na svoje djetinjstvo, na čudesna bića iz bakinih priča u knjizi Mjesečeve sjene. Želite li se malo družiti s vješticama i vragovima, zavirite u tu knjigu, jer vjerujte, ta su bića nerijetko puno zanimljivija i draža od onih koja moramo gledati svakoga dana. U vremenu u kojem svi iz dana u dan tupe o anđelima, stigao je trenutak za malo drukčije čarolije. Ona nam dolazi otisnuta na stranicama knjige Mjesečeve sjene, gdje umjetnik Zdenko Bašić tekstom i slikom donosi priče svog djetinjstva. Njihovi su junaci vještice, mračnjaci, jankići, vragovi, bića tame i sjene, obasjana tek hladnom mjesečevom lampom. Krenuli smo tim pričama u susret, u društvu autora i jedne mudre čarobnice u šumu na zelenom rubu Zagreba. Imao sam sreće, zapravo imao sam 3 bake, prabaku i 2 bake i onda još te susjede koje su se nalazile. I to se znalo dešavati spontano pred večer, one su međusobno zapravo počele te priče pričati, a mi smo onda ko klinci to zapravo prisluškivali, jer su to bile dosta ovakve dramatične i zastrašujuće priče i iz toga smo kasnije onda izvodili te igre. A šta je da rade ljudi koji jedva da imaju 1 baku, a ne 3? Ko će im pričati? Pa evo ga, ja im nudim ovoga knjigu. Vi dijelite vještice, konkretno kad o njima govorite, na one zle, ali i na dobre čarobnice. Da, im postoji ta neka podjela, premda je ta granica kada je neka vještica u principu dobra i zla je tanka. Osim što se bavite nekim uobičajenim građanskim zanimanjima, imate jedan zanimljiv hobi. Kako biste ga nazvali? Pa uobičajenim rječnikom ljudi bi rekli da se bavim vještičarstvom. Međutim, možemo to nazvati i drugim terminima. Recimo da se bavim nekakvim ženskim studijima, moderno rečeno. Ljudi obično kada im ponestane realnih resursa koji mogu pomoći, dakle doktor, liječnik, pravnik, ono sve što prebiva u nekakvoj sferi iracionalnog, onda oni koji su malo otvorenije prirode dolaze po nekakve savjete, a recimo da tu iz nekakve pozicije vještice, odnosno nekako ko se bavi onime što znanstveno nije dobro obrazloženo i stavljeno u ladicu, onda dolaze po pitanje recimo otvaranja tarota, astrologiju, sve ono što se može smatrati rubnim dijelom znanosti, a koju ja recimo da izučavam već duže vrijeme. Ali one su pomagale ljudima i liječile, recimo, koliko sam shvatio iz knjige. One su zapravo bio jako širok spektar, čak su liječile, bile su svojevrsni savjetodavci, čak su bili posuđivali novac, znači davale su određene kredite ljudima. Jesu bili povoljniji nego bankarski danas? Pa pretpostavljam da jesu, premda su možda kamate bile zastrašujuće. Vi to radite sve pro bono, ja znam, pomažete stvarno ljudima. Svojevremeno ste recimo na jednom putovanju vlakom tako isto pomogli ljudima, ali vaša okolina nije baš najbolje reagirala recimo na ona najuža obiteljska. Kakav je bio mamin komentar? Mamin komentar je bio vrlo simpatičan sada kad gledam sa vremenske distance. Naprosto rekla ti gataš po vlakovima. Što je bilo doista smiješno. Primijetio sam da imate i ovako u knjizi inkorporirane zgodne savjete, tipa kako ogaditi pijancu vino. Da, evo, to su bili nekakvi zabavni savjeti. To je na neki način kolaž iz tih nekih knjiga i sanjarica koje je moja baka naslijedila iz obitelji i koje su meni, znam, ko klincu uvijek bile interesantne. Da postaneš nevidljiv, učini ovo. Potraži posve crnog mačka na kom nema ni jedne bijele dlačice. Onda se posve potajno dogovori s jednim svojim drugom i otiđite u šumu daleko gdje se neće čuti ni zvuk zvona, ni pjev kokota. Tamo naložite vatru, na doganj objesiti kotao s vodom, a u vodu turite onoga crnog mačka živoga. Pa ga kuhajte dotle dok se sav ne raspadne. U neka druga vremena, neka ranija vremena, bojite li se da bi bili skureni?
Pa gledajte, da, s obzirom na to da u 17. stoljeću smo imali zadnju, barem ja dolazim iz Istre, spaljenu vješticu u Savičenti, Mariju Radoslović, mislim da svakako netko koji je zadirao u strogu kontrolu, dakle jednu maskulinu, prilično patrijarhalnoj sredini, bi itekako imao problema. Stil kojim izlažete i stil i slikanja i tako dalje me asocira na Tima Bartona, recimo, na taj svijet koji bih nazvao svijetom ljupke jeze. Pa ima to, da, to je nekakva mješavina jeze i djetinjstva i tog nekakvog sjećanja i onda je tu uvijek taj nekakvi kontrasti su između nekakvih, baš ovo ljupkosti, slatkoće, mirisa pudera, to što meni je ostalo iz djetinjstva i te nekakve sablasne, mračne strane iz koje izvire mašta i igra. Prema tome, zaboravite na cendrave anđele kojima naša stvarnost, ogrezla u opačini, želi oprati svoju pravu prirodu. Sukladno staroj izreci, u ostalom, vojnik uvijek govori o skraćenju, kurva o poštenju, a zli korporacijski kaputaši o anđelima. Svi veliki macani, od Dostojevskog do Konrada, znali su da putovanje u svjetlost vodi kroz srce najcrnje tame. A od svih bića, sugerira se u Bašićevoj knjizi, mačka je nekako najhrabrija. Pa dok i ljudi i životinje bježe od smrti, mačka je, kada tomu dođe vrijeme, ide sama potražiti. Kakvog li iznenađenja za onu spodobu s nabrušenom kosom? Možda joj pomogne neki self-help s anđelima.